Karbi Student Association mati thihek pen KSA Samson Teron aru atum langmepi branch committee along arpu kachelaramai kangni Freni phai thom kebarni Karbi Student Association langmepi branch committee ahin pen patir pipon se langmepi amang LP school along arpu kachelar amai mati body reshuffle meet pedopon lo labang so amelong Samson Teron meipu KSA Central Committee alhisar puaman pen chetong don lo lapen Biswa Jyoti Teron kongchun bang KSA Central Committee manpeng alhi aman pen chetong don si me along mesen alam jaite kang si arpu kachelar ame along RDP don lo lapen labang so me along chetong rapet si kadu kavita chedon sar pen sengkan surini ra inkora hini lapen inkora priya farman KSA langmepi branch committee arpu along puthot arpu pek pon lo labang so me long bang pharo isi so si lokacharli ariso ejangatum chetong don si arpu kimi kedeng pon songja pu songja piatum Samson Ingleng President Robinson Rongphar Vice President Lapen Martina Inghipi Vice President alang litong si puthot arpu deng pon thulo Khironi pen Sanjoy Kiling Lotikimi News Karbi Anglong কি আগন্তুক দিনত যেহেতু আমাৰ ছাত্ৰসকলে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নজনা কথা বিশেষকৈ NEP নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিক লৈ এটা লেচন ইয়াত অলপ আগবঢ়া হৈছে কিয়নো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে এইবোৰৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ জ্ঞান বা নলেজ নাথাকিলে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি আমি এই কথাটো চিন্তা কৰি পেলাই আমি এইটো বিষয়ে ইয়াত কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ইয়াত আগন্তুক দিনত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগৰ পৰা গাঁৱে ভূঞে এইটো এৱাৰনেছটো যিমান পাৰোঁ আমি সেইটো লৈ চেষ্টা কৰিম তাৰমানে ইয়াত থকা কিছুমান সৰংখ্যক যুৱক যুৱতীসকলে এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টছৰ জড়িত হৈ পেলাই নিজৰ লাইফটো ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু সেইটো বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰি পেলাই যে অতি সোনকালে এইটো ব্যৱস্থাটো যাতে চৰকাৰেও গ্ৰহণ কৰক আৰু আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই এইটো বাৰম্বাৰ আমি চৰকাৰকো বা প্ৰশাসনকো আমি মেমৰেণ্ডামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশেষ আলোচনা বহি আছোঁ গতিকে ইয়াত ড্ৰাগছ চেলিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ৰাগিয়াল সামগ্ৰীসমূহ বন্ধ কৰক সেইটো বিষয়ে আমি গাঁৱে ভূঞে এইটো এৱাৰনেছৰ জৰিয়তে আমি প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই যদি আমাৰ সমাজৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কুসংস্কৃতি যদি আমাৰ চকুত সন্মুখীন হয় সেইটো বিষয় লৈ আমি ইয়াত ব্ৰাঞ্চসকলক আছে ব্ৰাঞ্চ কমিটিসকলক দুআষাৰমান কথা কৈ পেলাই এইটো বিষয়ে অৱগত কৰাইছোঁ যে এইটো বিষয়ে আমি অতি সাৱধানে থাকিব লাগিব আৰু আমি পদক্ষেপবিলাক গোটেই মিলিজুলি পেলাই সমানে আগবাঢ়ি যোৱাটো আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিছোঁ Ingdeng kithom karlitang Mohen Ingti Memorial Inter Village Football Tournament kebi angdung kiti kepajut pon Duarbaguri Constituency Diring Chingthor Sport Association mati thihek pen DCSA atum pen patir pipon se Ingdeng kithom karlitang Mohen Ingti Amen pen Inter Village Football Tournament kebi kepajut pon Freni pai thom kep arni Diring karlitang Mohen Ingti Playground along Inter Village Football Tournament kebi kepajut pon mate kepathu pon angdung kiti pon along kakojan kai pholang so football club at lapen taradong United Football Club atum pen si pathu pon lason si angdung kiti kepathu pon along pupu atim atum mesen pen pathu pon si pajut pon lapen lasong bong pen taradong United Football Club atum pen kepathu ke thek mochot pen ajok chepa hai pon si kechengsi anong e chepalong pon lapen lapu bang phukang wai mate best player kang wai ponalong best goalkeeper anong e Michael B kakojan kai phulang so football club atum pensi nong e chipalong ponlo lapen best player kang wai ponalong Archo Ronghang Taradong United Football Club atum pensi chipalong ponlo bangso along alhi sar puaman pen kachitong don VDC chairman Sar Koi Rongphar lapen Mondol president Sonaram Singlar Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Kahora Lems Chairman Rajan Ingti lapen gaunbura tumtami chetong don. Kazirong apen Thompson Terang, Lutikimi News Karbi Anglong. Masih so kelalong ni dipanda alhi song senang hang lo asini ni chetong lo mengarong parbik lo. Kira dak kalitan moheniti
alang li kami diring along inut excel leader lo si alang li men pen non labang sa khela padu kon podan ke das lesine pe diring ali dar sumhana pe mutum ti dum han suru parpik lo ini khela abang ke mesen ben si patu bondo lase mo apisi kami lasong thak khela padu konra riso jang atum han opken jang atum han po ansa se aprang ke pon je phan nidhin pendamen anti bori tunji pen chirap chitu tunji se lesine pe nidhin pen pachini ni nalam theke randan non abang ke angkung bang ke lahelo ingkung ithom lo ke chengse angkung bang ke ninkan suri hini da krisur ke mate 2019 na ninkan pen si chenglo la pen adun thu bang ke la bang ke ning avidelos ta men ni la anchini dun de lo che teng ni de los ta men non la ing deng ke thom ang deng ke chok bang ke la non pen ninkan suri ni ra ko ra hini aning kan si la ing deng ke thoman bang ke chok pon lo mate deng pon lo la bang sa Karbi Anglong Women Justice Forum atumpen karlitang milarong parpi aheman kahumridang. Penang ke theki ding atup ningje pon Karbi Anglong ta chingthur ulupu bonta atok anuli langdam lote ke cholong le ki jonong le atum dopeglang. Lason si Fuluni constituency ke parlu sar etok bi amekar karlitang milarong parpi ke titanga bangar pumalong an. Karbi Anglong Women Justice Forum mati thi hek pen KAWJF atum pen kahumridang. Karbi Anglong Women Justice Forum amepi Violet BP pen kaningje pon laki karlitang melarong parpi atum kavipin lapen kavidet ajok keso kachicak nang loksi apran dam nang loputa pachini pon erui anaprang melarong parpi keso kachilang jipu kirap kacho hangta Karbi Anglong Autonomous Council atum pen thangnat akirap avi laso joksi se kachilang jiapan akisum doko kajok apran dam nang lapen kapachini thu atengke Fuluni constituency angka keboy de ratum do peglang lapen towar lang kawe penta kisung cecak nang peglang lasi Fuluni constituency MAC aphan chuning ri prabjin pen lahaya kisung pen pajok pontha pusi kachuning ri pedopon news text report Lutikimi News Karbi Anglong etok bi arong kolong habiti so achor milat rong harpi talangli kesar kesu kapangji adak mi towar lang mi adim la so area long nang litum ke bang penang ka humri pen la so social media pamela pen Karbi Anglong Autonomous Council pantame nang litum kapachini pon la pen Karbi Anglong rar pantame kapachini pon akot nitum theklong si pini por bang ke nang kamuri pan bang lo wa fits tame habiti so achor milarong parpia bang ke patumi ani yang sama por lo manang li pethe open kiso jok pen manang li pethe pen open cheboy joilo tapi ni bang ka cheboy ani sini tumang nang pudon lo ka sini tum Karbi Anglong Women Justice Forum hin pen pini ni tumala da kitia hem ani tumang pale don si ni tum la dak non nang tum channel hoi pen ni tum nang tum pan kituji la pen la dak area Fuluni angkang along in charge lo mata em lo kambura kili ke hai la pen ladak sang etok biarong asar la pen chenglok la pen arong ora dak tuman amstame alang tum hoi pen eli tum Karbi Anglong Autonomous Council phan MP la pen CM la pen EM atau phan chuning ri bonje bang mangkal halo la bang so arong towar avepin la pen la so arong along mane akisung ang side lang ahem tin tamilang damlo pulote towar kavi pen chenglok lang kavi pen chenglok aso se program kisung ada karong ora dulu se kisun ilong pen itinang arar tamela dak do ulo se pini wa pis tamela mela te rong parpi beti suacho alang same doktor ari deng long kele dia panjat se akan dam nang juilo asini ditung bangken Karbi Anglong Women Justice Forum hoi pen bang asini reje bangke nang litung medical sub center mesian ada pinangji tapen towar mesian ada karong pan pinangji tapen lang kijon lang sa mesian ason ada pinangji nang litung lakado be ara panjong se akera pi ponlo pulote anu tina hem tina pan kera pet kon thete ma wa phis sami isia rong mong pen ha kera pilo pen nang litum phan rong aro pen chenglok adu wa betum sami nang litum phan akeru piji la pen nang litum sami rara pan akisu akera pet la ho pen sira kon na pu sini litum ahoi pen nang litum phan choning ri kon lo asino na da kadim anang pali pen litum ningduk lo ke thi lo bang pi phan sami doktor silang nang lepin ma silang hi ke boy nang lo siningduk lo athi tum Karbi Anglong arat la an ka betum do piglang hiduk kisung bana joine achoy piri ka ve usumar tum uwe ke mietum same dopik
la haya kisung lang di tong bang ra la dak na hum ripen kisung lam chini bon penang di tong la jang so